Kuwa mbere ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 11 mu nama y'umuryango w'abibumbye, icyagarutsweho cyane ni icyemezo cy'abanyamerika cyo kwemerera Ukraine gukoresha intwaro zirasa kure iki gihugu cyahawe n'abanyamerika bakazirashisha ku butaka bw'Uburusiya. Akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi kateranye hagamijwe gusuzuma aho intambara ya Ukraine igeze. Ni mu gihe hashize iminsi igihumbi Uburusiya butangije ibikorwa byabwo byo kwinjirira iki gihugu cya Ukraine bukagitangizamo iyi ntambara. Iki gikorwa cyo kuganira kuri iyi ntambara cyaturutse ku gitekerezo cy'Ubwongereza bushyigikiye cyane ibikorwa byose byo kubuza iyi ntambara gufata indi ntera, ariko bukanagaragaza impungenge z'ubwiyongere bw'umubare w'ingabo zoherezwa ku rugamba. By'umwihariko havuzwe ku kuba Uburusiya bushobora kuba bwarakiriye abasirikare bagera ku 10,000 baturutse muri Korea ya Ruguru. Iyi ngingo yashimangiye impungenge z'amahanga ku byerekeranye n'ubushyamirane bugenda bwiyongera muri aka karere bushobora no kugira ingaruka ku mutekano mpuzamahanga. Hagati aho, nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atanze uburenganzira kuri Ukraine bwo gukoresha za misile z'abanyamerika mu kurasa ku Burusiya, Uburusiya bwavuze ko umunsi Ukraine izahirahira igakora ibyo bayemereye byo kurasa ku Burusiya ikoresheje izo ntwaro z'abanyamerika, ngo igisubizo cy'Uburusiya kizababaza cyane abanya-Ukraine. Reka ibi bintu tubivugeho. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya rivuga ko iki cyemezo cyo kwemerera Ukraine gukoresha intwaro ihabwa n'abanyamerika n'abanyaburayi ikarasa ku butaka bw'Uburusiya ngo byerekana uruhare rutaziguye rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'inshuti zazo mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Kuba Perezida Joe Biden yatanze uburenganzira bwo gukoresha ibisasu bya misile by'abanyamerika ku butaka bw'Uburusiya birerekana ihinduka rikomeye muri politike ya Amerika muri iyi ntambara, mu gihe hasigaye amezi 2 yonyine ngo ubutegetsi bw'iki gihugu buhinduke. Ntabwo biramenyekana neza niba umusimburo wa Joe Biden ariwe Donald Trump uherutse gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yaba yarabajijwe mbere yo gufata iki cyemezo kwa Joe Biden, cyangwa se niba zanakomeza gukora kuri iyi ngingo mu gihe yiyemeje kurangiza intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ukraine yahawe na Amerika ibisasu bya misile byo mu bwoko bwiswe ATACMS, Army Tactical Missile System, bishobora kugera ku birometero 300, hamwe n'ibindi byo mu bwoko bwa Storm Shadow byatanzwe n'Ubufaransa n'Ubwongereza nabyo bishobora kugera kuri iyo ntera. Ariko ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byari byarabujije Ukraine kurasa ku butaka bw'Uburusiya hakoreshejwe ibi bisasu. Icyemezo cya Joe Biden cyo gukuraho izi nzitizi ni ikintu kidasanzwe muri iyi ntambara. Uburusiya bwatangiye ibikorwa bya gisirikare muri Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 2 mu 2022. Muri iki gihe cyose cy'imyaka hafi 3 Uburusiya bwakije umuriro ku birindiro by'igisirikare cya Ukraine mu gihugu bisa naho nta ruhande na rumwe rufite ikibuga cy'intambara, cyangwa se uruhande wavuga ko ari rwo rurimo gutsinda intambara. Iki cyemezo cya Amerika kandi gikurikiye amakuru amaze iminsi avuga ko abasirikari ba Korea ya Ruguru barenga 10,000 bari ku butaka bw'Uburusiya mu ntara ya Kursk, ni mu burengerazuba bw'Uburusiya, mu rwego rwo gushyigikira ingabo za Perezida Vladimir Putin. Amakuru ataremezwa neza avuga ko Korea ya Ruguru ishobora kuzohereza ingabo zigera ku 100,000 n'ibindi bikoresho by'intambara gufasha Uburusiya gutsinda iyi ntambara. Kubirebana n'izi misile Ukraine yemerewe gukoresha mu kurasa ku Burusiya, bivuga ko mu ntangiriro Ukraine ishobora kuzakoresha izi misile muri Kursk, mu gihe hari amakuru avuga ko Amerika yategetse ko ikoreshwa ry'izi misile muri aka gace ngo ryaba ari ikimenyetso cyo kubuza Korea ya Ruguru kohereza imfashanyo mu Burusiya. Mu bihugu by'uburengerazuba, icyemezo cya Biden cyo kwemerera Ukraine gukoresha misile zirasa kure zishobora gukurikirwa n'izindi nk'iz'Ubwongereza n'Ubufaransa gifatwa nk'uburyo bwo kwereka Perezida Vladimir Putin ko adashobora gutsinda iyi ntambara mu buryo bwa gisirikare. Putin ubwe ku giti cye nta kintu aravuga kuri iki cyemezo. Mu kwezi kwa 9 muri uyu mwaka, uyu mukuru w'igihugu cy'Uburusiya yavuze ko ikoreshwa ry'ibi bisasu bikoreshejwe na Ukraine
ngo byaba byerekanye uruhare rutaziguye rw'ibihugu byo muri OTAN muri iyi ntambara. Kuwa mbere, umuvugizi wa Perezida Vladimir Putin yavuze ko Amerika ikomeje gukaza umurego muri iyi ntambara. Ariko John Feiner, umujyanama mukuru wungirije wa Amerika mu by'umutekano w'igihugu, we yavuze ko Amerika yasobanuriye Abarusiya neza ko Ukraine igiye gufashwa gusubiza cyangwa se kwihorera ku cyemezo cy'Uburusiya cyo kwemerera Korea ya Ruguru kohereza ingabo mu Burusiya, ngo ni no kwihorera ku bitero by'indege by'umurengera Uburusiya bwagabye ku bikorwa remezo bya Ukraine. Mu mpera z'icyumweru gishize, Uburusiya bwagabye ibitero ku ngomero z'amashanyarazi za Ukraine, bituma igice kinini cy'igihugu gihagarikirwa kubona amashanyarazi. Abantu benshi barishwe, abandi barakomereka. Kuwa mbere, igitero cy'Uburusiya cyagabwe mu mujyi wa Odessa cyahitanye abandi bantu 10, gikomeretsa abandi bagera kuri 50. Donald Trump ntacyo aravuga kuri iki cyemezo cya Biden kugeza ubu. Aherutse gutsinda bikomeye mu matora yo ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 11, akazahabwa ubutegetsi ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere mu 2025. Donald Trump yasezeranije igihugu ko azahagarika uruhare rwa Amerika mu ntambara zo hanze y'igihugu, kandi agakoresha amafaranga y'abasoreshwa mu guteza imbere imibereho y'Abanyamerika. Yavuze kandi ko azasoza intambara yo muri Ukraine mu gihe cy'amasaha 24 ageze ku butegetsi, ariko ntabwo yatangaje uko azabikora. Volodymyr Zelensky aherutse kuvuga ko yiteze ko Trump azashishikariza Ukraine n'Uburusiya kugera ku masezerano mu mwaka utaha. Icyemezo cya Biden cyashimwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nk'intambwe ikomeye cyane. Uru ruhushya rwatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushobora guha Ubufaransa n'Ubwongereza uburenganzira bwo kwemerera Ukraine gukoresha misile za Storm Shadow ku butaka bw'Uburusiya. Storm Shadow ni igisasu cya misile cy'Ubufaransa n'Ubwongereza kirasa kure, gifite ubushobozi nk'ubwa Attack Miss y'Abanyamerika. Kugeza ubu, yaba Emmanuel Macron cyangwa se Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Sir Keir Starmer, nta n'umwe uravuga ku mugaragaro niba zemerera Ukraine gukoresha izi misile ku rwego rumwe na Attack Miss. Hagati aho, Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping we yasabye abayobozi b'ibihugu byombi kugabanya uburemere bw'ikibazo cya Ukraine no gushaka igisubizo cya politike nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bishyigikiye leta y'Ubushinwa. Ubushinwa bwabaye inshuti ikomeye cyane y'Uburusiya mu gihe bushaka kugabanya ingaruka z'ibihano bya Amerika n'Uburayi ku Burusiya. Ubushinwa bukomeje guhakana ibyo bushinjwa byo kohereza intwaro mu Burusiya. Mu kwezi kwa 9 muri uyu mwaka, ubwo yavugaga kuri ibi bintu byo guha Ukraine uburenganzira bwo gukoresha izi ntwaro mu kurasa ku Burusiya, Perezida Vladimir Putin yari yavuze amagambo yafashwe nko guca umurongo utukura. Mu ijambo yavugiye i St Petersburg, Perezida Vladimir Putin yatanze umuburo ku Burayi. Ati ntimuzemere ko Ukraine ikoresha ibisasu bya misile birasa kure mu gutera ubutaka bw'Uburusiya. Yavuze ko Uburusiya bushobora kuzafata ibyo nk'uruhare rutaziguye rw'ibihugu bya OTAN mu ntambara yo muri Ukraine. Uyu mutegetsi w'Uburusiya yaragize ati ibintu nk'ibyo bishobora guhindura isura y'intambara. Ati ibi bizaba bivuze ko ibihugu bya OTAN, Amerika n'Uburayi biri mu ntambara n'Uburusiya. Avuga ko buri misile izaterwa mu Burusiya, Ukraine izakenera gukoresha za satellite z'i Burayi, kandi ngo abasirikare b'ibihugu bya OTAN nibo bonyine bashobora gukoresha iryo koranabuhanga. Uburusiya bwari bwarigeze gushyiraho undi murongo utukura mbere, kandi nawo wararenzwe. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 2 mu 2022, ubwo yatangazaga itangira ry'ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe kuri Ukraine, yaburiye Abanyaburayi n'Abanyamerika bose ababuza kuzagerageza kwivanga muri iyo ntambara. Ati umuntu wese uzagerageza kutubuza cyangwa se gushyira mu kaga igihugu cyacu cyangwa abaturage bacu agomba kumenya ko Uburusiya buzahita busubiza
kandi ingaruka zizaba ari ibintu mutigeze mubona mu mateka yanyu yose. Abayobozi b'u Burayi birengagije aya magambo ya Putin kubera ko babonaga ko ari iterabwoba gusa. Kuva icyo gihe u Burayi bwashyikirije Ukraine imodoka z'intambara, ibisasu bigezweho, ndetse vuba aha ngaha bwayihaye indege z'intambara za F-16 zakorewe muri Amerika. Mu ntangiriro z'uyu mwaka Uburusiya bwashinje Ukraine gukoresha ibisasu birasa kure byo mu bwoko bwa ATACMS mu gutera Crimea, intara ya Ukraine yafashwe n'Uburusiya mu 2014. Byongeye kandi mu myaka 2 ishize abategetsi b'Uburusiya n'ibinyamakuru bya leta inshuro nyinshi bashinje Uburayi kurwana n'Uburusiya cyangwa se gutangiza intambara ku Burusiya. Nubwo Uburusiya bwagabye igitero kuri Ukraine, ariko nk'uko Perezida Putin aherutse kubivuga, biragaragara ko atekereza ko gutera ubutaka bw'Uburusiya hifashishijwe misile z'Abanyaburayi n'Abanyamerika bishobora kuzatuma intambara ijya mu yindi ntera. Icyo atarasobanura neza ni uburyo Uburusiya buzarwana n'Uburayi na Amerika. Vladimir Putin yaragize ati tuzafata ibyemezo bishingiye ku buremere bw'ibyago tuzaba twatejwe. Mu kwezi kwa 9 Uburusiya bwahagaritse abakozi 6 b'Ubwongereza bubashinja gukora ibikorwa bibangamiye umutekano w'Uburusiya. Ariko kandi ibisubizo Putin ashobora kuzatanga ni byinshi. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mpuzamahanga mu kwezi kwa 9, yabajijwe icyo Uburusiya bwakora mu gihe Ukraine yahabwa uburenganzira bwo gutera ku butaka bw'Uburusiya ikoresheje intwari ihabwa n'Uburayi. Perezida Putin yarasubije agira ati mbere na mbere tuzashyira imbere uburyo bwo kwirinda ibitero byo mu kirere. Ati tuzasenya izo misile zabo. Icya kabiri, twemera ko niba hari umuntu utekereza ko byashoboka kohereza intwaro nk'izo ngizo mu gace karimo intambara kugira ngo zitere ubutaka bwacu kandi zihungabanye umutekano wacu, kubera iki twebwe tutatanga intwaro zacu nk'izo ngizo mu turere dutandukanye tw'isi aho bashobora gutera ibirindiro by'ingenzi by'ibihugu birimo gukorera ibyo ngibyo mu Burusiya. Mu yandi magambo, icyo yavuze hano ni uko Uburusiya nabwo bushobora guha intwaro abanzi b'u Burayi kugira ngo bagabe ibitero ku bihugu by'u Burayi. Iki ni ikintu Uburusiya buteganya gukora. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9, Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Ryabkov yavuze ko Uburusiya bugiye gusubiramo amategeko agenga intwaro za nucleaire, ngo bagiye gusubiramo inyandiko igaragaza igihe Uburusiya bushobora gukoresha izi ntwaro za nucleaire. Yavuze ko icyemezo cyo gusubiramo ayo mategeko gishingiye ku buryo Uburayi burimo gufata Uburusiya. Ku wa mbere i New York habaye inama y'akanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi. Muri iyo nama, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni, Madame Linda Thomas-Greenfield, yongeye gushimangira ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gihugu cya Ukraine. Gusa Madame Greenfield ntabwo yigeze agaruka ku cyemezo cya Amerika cyo kwemerera Ukraine gukoresha misile zirasa kure zigera ku butaka bw'Uburusiya. Icyemezo Perezida Joe Biden yamaze kwemeza ku cyumweru nyuma y'amezi menshi yo gukereza icyo gikorwa. Ubwongereza bwo bwiyemeje kongerera ubushobozi Ukraine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Lammy yavuze ko nyuma y'ibitero byibasiye ibikorwa remezo by'ingufu za Ukraine mu mpera z'icyumweru gishize, ngo ni ingenzi cyane kongera ubushobozi bwa gisirikare bw'iki gihugu. Ati Kremlin irashaka kujugunya Ukraine mu mwijima, ariko tugomba kurwanira urumuri rw'ubwisanzure bw'iki gihugu. Rosemary DiCarlo yarahagarariye umunyamabanga mukuru wa Loni, yagaragaje ko hashize iminsi 1000 y'urupfu, gusenyuka no kwiheba bikomeje kwibasira abanya-Ukraine miliyoni nyinshi. Yamaganye ubwicanyi bw'abaturage bwiyongereye mu mezi ashize ndetse n'ibitero bikomeye by'Uburusiya byibasiye urwego rw'ingufu rwa Ukraine ku matariki ya 16 na 17 muri uku kwezi. Iyi nama yagaragaje n'uburyo ubufasha bukomeje gutangwa,
Ukraine ikomeje guhura n'ibizazane bikomeye mu ntambara imaze imyaka 3 irwana, kandi hakomeje kuboneka impungenge z'uko ububabare bw'abaturage bushobora kugenda bwiyongera. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Andriy Sybiga yagaragaje icyizere cy'uko uburenganzira bwo kugaba ibitero bya misile z'abanyamerika baherutse kwemererwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bishobora kuzana impinduka zikomeye mu ntambara. Ati ibi ngibi bishobora guhindura uburyo intambara igenda. Ati ubwo Ukraine ibonye ubushobozi bwo kugaba ibitero kure, intambara izagabanya igihe. Ati uruhande rwacu ntabwo rurahinduka, turacyafite uburenganzira busesuye bwo kugaba ibitero ku birindiro bya gisirikare biri ku butaka bw'Uburusiya. Ni uburenganzira bwacu bwemewe kandi bizatuma turengera abaturage bacu. Ibi ngibi bishobora kugira umusaruro ku rugamba. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ukraine, hagaragajwe ko iki gihugu kidashobora kwihanganira abagizi ba nabi, ubwo n'Abarusiya bavugwaga, kandi ko abasirikare b'Uburusiya bazakurikiranwa ku byaha byo kwica amategeko mpuzamahanga. Iri tangazo ryakomeje rivuga ko umutekano ushobora kugerwaho gusa ari uko ubusugire bw'ubutaka bwa Ukraine n'ubwigenge byubahirijwe. Ukraine yanenze cyane Uburusiya bwimakaje ubufatanye bwa gisirikare n'ibihugu nka Korea ya Ruguru na Iran mu gihe cy'imyaka 3 y'intambara, ibintu Ukraine ifata nk'igihombo gikomeye cyane ku mutekano n'ubusugire bw'isi. Umuyobozi ushinzwe politike muri Loni yibukije ko impande zose ziri mu ntambara zigomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara, zigaharanira umutekano n'uburenganzira bw'abaturage aho bari hose. Gusa Ambasaderi w'Uburusiya muri Loni Vasily Nebenzia yashinje iyi nama y'akanama k'umutekano kuba uburyo bwo kwibasira Uburusiya no kubushinja ibibi. Intambara yo muri Ukraine ikomeje kuba ikintu gikomeye mu mateka y'isi, aho buri ruhande rushyira imbaraga mu gushimangira ko ari rwo rufite ukuri n'uburenganzira. Uyu munsi huzuye iminsi 1000 iyi ntambara irwanwa. Twiteguye kubona indi minsi ngahe iyi ntambara.